ifestival yebuya ne ya in fact nje ibirthday yami izobe inkulu kakhulu nje this time yabo. King mfethu kumele ngenze sure ngiba khona ke December. Hayi wena ngikufaka into King khuleka. Hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi ayikho la nto leya. Wayibona leya ayikho ke. Ayikho into engayiboni mfethu. Bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo. Hayi ngabona kwadwa ukuthi lapha lapha nawe uyahlanganisa. Wayibona la nto leya. Ngayibona. Ngayibona. Yayikhathe yimi la nto leya. Ngabona ukuthi wena ungondongqo. Wajabula ngathi mina hayi vele senzinto phela abantu abazokuhlonipha ngayo. Inkomo le yathi kwayiyo lensizwa le angifuni sibize ke. Kwajono bastard. King uyazi yasebenza nje asabuzi. Ingakho phela kwajono nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove. Ngathi angifuni ukuphaza phela lanto bethiwa wayishiphiza wena yeyizolimala kangazi ngabatshela abafuthi nginabo bathi uking makwayishiphiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda mina kwathi mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni kwathi mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqona abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha le nyoni le noma yakhopha kakhulu inkomo ithengwa ubani inkomo no eyakhe kwangeyakhe hayi ngcono ke bayithenga ngoyena inkomo phela manje phela kwenza kwathi mfethu nawe mfethu no kahle iveliko unazo yabo uvela unazo ukuthi mina ngangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo ebona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into ngempela uyawaza lama content hayi mina kwajoma kudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu uma uhlukanisa zona lezi dididi into ezemini ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo kodwa mfethu mawukhophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali vele ngiyenze kanjalo King hayi no ngajabula kufanele nabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale kwaloko ngangizoba nenkinga nabo banakho ukununderstand nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo ngiyabonga lapho sengithi awubheke kwathi uthi kade egula ngathi lapho kade kuqemane kena lo lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma naye uthi ngikutshelile kodwa ayikwazi uku-acta liyashandisa bethi ngayibamba mina ukuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo akusafani manje useyazama yabo wade ngeke social media yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo sasesiyenza sebeqhamuka ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha kusefana omncane lo yana phela le mfana ngambamba mina 2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena khuzana ubaqedile abantu bashaya ngiyatshela mina awubashayi kakhulu baningi futhi befika kumina before besho bethi sishawa 2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo njengosigujana usigujana bese ebheda because uqedile usigujana ubefika nzobonakalo bese yitshela ukuthi yena angabhekana nami yazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ke sibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezidlule ngiqala mina mayithuma abantu afune ngishiyilipho hayibo sibheda ngempela isimo somnotho ijampile mfethu ijampe kakhulu akekho bonke balele phansi lezi ezinye bokuhambe nazo balenge wangikhalela washo athi indoda yabona sasisebenza lapha na ngangiyenza imali nge-online ngama-video ongiphusha ngawo ngingakhokheli but manje ngigacele amakhosikazi ahamba awu-2 kusele yodwa ahamba awu-2 nemayihamba njengamanje sekuphoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye bayihamba serious imoto ayisekho sekusele nje ikhwidi egcekeni yawo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakubusa mina because njengamanje vele into efuneka itrend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi ke ngakuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo because thina sikhanda umsebenzi ungekho sokukhanda abantu bebonza lento ikhona yabo kodwa mayesedla yena bese akhohle ukuthi hawo kune idea yakwajola yabo yabo nje ivideo yokugcina seshana egoli ngithi ugqila sinkantolo yayingekho lento leyana yayifana
yimi enganiqhamuke nayo ngathi asenzeni yabo ifana nse phela liya sengibuya mase kumele ngikhokhele imali yami ayo vele ngakhokhela ngaqala khona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bonjina naye phela lento ifana nse nale ka 2+2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke isikhathi umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone lesiqi agcine kuthi odokotela bafuna ukukhokha abanye iningi labo yabo angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathatha imali kubantu manje bangabusa bakhandela ke manje bona bazi ukuthi hayi kushuthi bayalahla yabo kanti thina suke siqhamuke ne-content ukuthi nayo i-content abantu beyibuke beyithembe futhi wona uyashaya washaya le nto imoto kaSigujana le yezowina leke uyimoto kaBhubesi wayishaya engathi uyithathaphi ke nje kodwa umncwabile lo ya bewulele phansi man into emshayayo kwaJo uvela afuna ukuphikisana nami kanti akayazi phaba yami yonke ihamba angithi uyangizwa namanje ngoba nayo le yevideo le yamdayisa le yasemanzini xa ngisiyona yamdayisa kakhulu ngoba uReal TV wayemedithela wahluleka umedithela le yaya eyambeza nje ebantwini le yana ngingukwaJo ngingowazungu njengoba sengichazile umuntu ongaziyo nokasondela eduze kwami uzonothisa lento ukuthi uGwaJo uyahlonipha uGwaJo uyithobile uGwaJo uyasazi isithoro sakhe ngifuna ukuzo-addressa ination ngalo mbonakalo osowenzekile eNingizimu Afrika yazi njengamanje ngifuna ukuzokhuluma ngento engicabanga ukuthi abantu abaningi bayibuza bayiphendula ukuthi yiyo akuyona qonde ngqo kweKing Bhaka futhi awuyona iKing wawugcotshoba wena Bhaka Nzama owaduma ngembiza yeyilonda owaduma ngomshwalensi usadayisa umshwalensi kudala okay asibuye lana bafowethu ingamampunge lento eshiwo uBhaka egameni leNyoni TV egameni likaGwaJo kosesizwe sakamnikazi ngiyayithoba ngiyahlonipha kakhulu kuyona ngoba amakhosi ngiwahlonipha kakhulu TK Mfokazuma mfowethu umfowethu kumodani ukuthi ube umfowethu angazi ngathini indlela esihloniphana ngakhona angeke ngize ngidayise ngeNingizimu Afrika ngiuGwaJo angisoze lento ngizoyiqala la uBhaka ngiyamazi kodwa angimazeli ukuthi wake wasiza ba 2+2 ngiyamazi baningi abantu engabakhomba abalekelelile wabasiza uyinyanga endala yakwamhlaba uyalingana nami ngeke ngahlala kaMhlaba lingana engiyaziyo nemisebenzi yakhe usehlala emakhaya wakhela inkosi unenduna uyaziwa nje akaze futhi ngikhumbule kuthiwa unomuntu ofika ekhaya kubo ozokhala ukuthi uqoliwe njengoba kukhulunywa la kuma TV ngizoqala ngisho lento ngithi uBhaka akayeke umona weBhaka yeke umona mfethu uyeke umona ngeke uzokusebenzele ukaningi ungifonela ungincenga uthi wena ufuna sizoshutha ivideo upromote uMakhandakhanda khambe khandwa abantu kuthiwe labo bantu labo ke ibona labo bantu abasize uMakhandakhanda wazi wathi kimi abantu abayizigwili ngakubuza ukuthi mina izoba kanjani lento leyo ke ngakutshela futhi ukuthi ngeze ngiyenze into enjalo mina ngoba kahle kahle ngabe ngidayisa ngeNingizimu Afrika njengamanje uzokhuluma amampunge phambi kwabantu uzothi kimi ngidlala isikesh uzothi kimi ngidayisa abantu uzothi kimi shuthi mina kahle ngidayisa eNingizimu Afrika okuyinto engekho yonke lento leyo ke ungibiza ukuthi angize emzini wakho yabo kanhla leyo nangidlozi ngangeza futhi nasemzini wakho angaze ngalibhada mina emzini wakho ulokhu ungibiza emavikini adlula uthi angize ngithi mangithi ngize ngedwa uthi wena yes funa uze wedwa ngithi cha ngihamba neUnity TV wathi hey ungaqhamuki neUnity TV kanti ufuna ukungishutha bese ubuza oqamba amanga la uthi ngifikile kakho angazi ngifika ukukhipha izombe ngifike kakho phela mawunayo proof nawo la ma record owaqokotelayo uthi mina angazi mina ngakukhuluma nawe uyakwazi nawe lokho into engiyenzile ngikhulume nawe ngakufusekisa ukhipha ivideo uqamba amanga ngakufusekisa uyakwazi ukuthi ngikufusekisile ngoba angikusabi awusonyanga awuyilutho ubastard nje wena mawufuna ukudayisa amafutha akho ama-cooking oil lawo oqola ngawo abantu njengoba siyakwazi ukuthi uyi-scam wena ngabe uyaqhubeka udayisa amafutha akho cause njengamanje kulo muzi wamandiya ohlala kona uhlala emzini wamandiya sakwazi konke lokho-ke yabo ngabe uyaqhubeka uqola abantu ngendlela obaqola ungahambi ugaxelisa noma ufaka thina ey'nkingeni ngiyaxolisa nje kakhulu kwinkosi yesizwe sakamnikazi engayicela nginenkinga ukuthi ngiphelezele yangilekelela kakhulu ngoba iyakholelwa kimi nami ngiyakholelwa kuyona futhi ngumfana nje omncane onethalente naye ikholela ithalente lami lokusakaza TK Mfokazuma uyazi siku social media siyasebenza siphusha umsebenzi abantu bayasithanda uBhaka ufuna ukufaka lento ukuthi abantu eNingizimu Afrika besibuke besixwaye iNyoni TV iyaziwa abantu abaningi bayayithanda futhi ngiyanxusa ukuthi bafowethu angiqhubekeni nisupporte niqhubeke niyibuke inhlelo esizenzayo ningaphiki ngomuntu oyinyanga ovele osephuphile because uBhaka uphuphile njengamanje uBhaka uzama ukuvuka ngathi njengoba ezama ukuvuka ngathi bakhona abantu abandiqinisa abayibonayo lento umgibe nje uyibonile lento ukuthi ayikho ngiyabonga kakhulu Ndonga
Khokhovula Gobela lapha eMntu uyaziwa futhi nayo uMkhwanazi ngoba ngisho ngithi inyanga uyibona ukuthi iyaziwa emakhaya ngoba kunenkosi lapha kunenduna lapha uyaziwa futhi umuzwa kubo njengoba ngichaze na ukuthi u+2 unenkosi lapha emhlabelengana unenduna futhi yakhe lesigodini uyaziwa wena waziwapi wake walapha ba savuka sezwe ngiyacela ke iNingizimu Afrika angengizukwanda kakhulu ngale video kodwa ngifisa ukuthi yazi iNingizimu Afrika ukuthi ayikho yonke lento futhi kuzama ukudicelela phansi igama lami uma kungukuthi wena bhaka ubufuna ukushaya u2+2 ubuhlulwa yini ukumqonda eyedwa umshaye bese uyayizwela ke wena ufuna ukuzwela waye ufuna ukuthi uma ufuna ukushaya inyanga bese ubhanqa nathi sonke uhamba uqamba amanga ukuthi wawukhuluma nami ngikhuluma kanjani mina hayi bafowethu sengizophetha ngiyacela ukuthi abantu beqhubeke beyibuka inhlelo esizenzayo beqhubeke abantu bekholelwe kuGwajo Unity TV Nkosi yesizwe sakaMnikazi ngiyihlonipha kakhulu yenza izinto eziningi ezinhle ukulekelela umphakathi so nje ngiyacela abafowethu ukuthi nehlise umoya nali iqiniso engilishoyo nengilikhulumayo mina njengoGwajo ngiyayiqhelanisa nayo yonke lento eshiwo ilo mfana wakanzama ozenza inyanga lento yakhe isiyacika ngoba usigxeka wonke umuntu awukwazi ukuthi uphile umuntu uthi wena wonke umuntu wrong hayibo kanti uphila kuliphizo wena wonke nje umuntu ophila nawe wrong wonke umuntu ophila emhlabeni njalo wrong hayi kahleni bafowethu aniyibuke lento ziningi inyanga ekhuluma kabi ngazo efuna ukuthi kuthengwe le cooking oil yakhe ayidayisela abantu akekho umuntu akwasizwa ilento leya umuthi ayewenza kwakungweyilonda nawo futhi siyeza ukuthi kwakade kuyi receipt awayithole somewhere kwintombazane ethizeni ayikho yonke lento so bafethu ngiyacela sinehlisa amaphaphu umuntu okholelwa kuGwajo aqhubeke akholele kuGwajo abafowethu ithimba lonke engisebenzana nalo niqhubeke nilithande njengoba nisithanda ngiyazi ukuthi iNingizimu Afrika abantu ngeke bedlale ngathi ngeke futhi beze bebhaye iskelemu esingekho ngomuntu nje ufuna ukugqama siya understand ukuthi iranda lihambi kahle kuphuphile indoda zama ukuvuka wethu umuphuphile phuphela wedwa into angixabanisa nawe ukuthi nganqaba ukwenza iskesh ufuna ungenza iskesh athi angisenze iskesh mina ufuna ukuqola abantu ngegama lami engiyenze lento leyo yabo nganqaba yabo kakhulu iNingizimu Afrika ngiyakuthokoza kakhulu ngumuntu ongathanda ukukhuluma kakhulu ngumuntu ongathanda ukuhlezi ngikhuluma ngumuntu othanda ukwenza abantu bayazi ngiyacela nje niqhubeke nisupporte bafethu thina siphila ngani ningi engizenzayo mina ngokuthi mina niyabuka ama video ethu nisupporta kakhulu ngiyathokoza kakhulu nginoGwajo lozikhundla kakhulu umzulu ngavunga misuvala sevala ngamakhanda amadoda uningi ke okunye esazoqhubeka sikuveze uma kuqhubeka umuntu ekhuluma kabi ngamagama ethu ngoba akukuhle ukuthi umuntu ebulala ibrand isentezelwe kangaka ngiyathokoza kakhulu ngixolisa nasenkosini yesizwe sakaMnikazi yimi ngaya kuyona ngayoyicela ngoba nginenkinga wena wendlovu King Bhaka akanzama ukucoca usiyane osala hlala phansi Ngilele nganza ukuthi nginamukele kuyona i-channel uma umusha ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe kuyona ke iChef the Soul TV News. So guys, I've been watching this video ka MC Gwajo phendula lapha unomzana lo owayekhuluma indaba yeskesh ogama lakhe uKing Bhaka. So uKing Bhaka wakhuluma la ngo MC Gwajo ekhuluma ke indaba yokuthi ke babenza ke iskesh njengoba ke ayekhona emzini wenyanga eyaziwa ngo2+2. Uphikile ke lokhu Gwajo wathi ke lokhu kungamampunge ngoba phela ke umuntu owazi iskesh uyena uKing Bhaka wayefuna ke ukuthi amsize kahle ebenze ke sona ke iskesh leso ke eqamba manga kubantu ke ethi yena ke uyinyanga futhi ke kahle ke uyena umuntu okwazi ukwelapha ngendlela ke ethizeni. So uGwajo la ubecacisa ngamanye amazwi ukuthi ke uBhaka uyena umuntu ke ekumele abantu bambhasope bambheke bamgade ngoba uyena umuntu ke oyisigebengu kakhulu. Ngeke ngabuka nama comment la kuyona ke le video ke yakhe uGwajo kuningi nje abantu ke abakhulumayo ke okuhlukahlukene. So uGwajo lapha yana ke video yakhe kuma comments nje kunabantu ke abathi ke ukuzana noBhaka into eyodwa umona nje amanga indaba zabo. Kuphinde kube khona ke omunye othi cha kodwa ke if uyibheka ke kahle lento yenu after ke esekhulumile ke uBhaka iyayenza isense wena wagula ni kungani ke futhi ke singaboniswanga ke ugula hayi vele nje niya etha kusho bona ke abantu. So uma sidlulela kwenye comment lapha ke ithi uBhaka mayenze ivideo ke ngihlale ke ngifunda ke ama comment angikaze ke ngihlangane ne comment ke ekhala ngokuqolwa ke uBhaka.
kodwa labo abaya ku 2+2 bakho hlale ngiwabona ke ama comment ke bethuka leyo genke leyo bethi ke badle imali zabo. Into ke evamisile ukuthi ke abantu le bagijimele kuyona ke especially ke i-comment section ukuthi ke abantu babone ukuthi leyo nto ekhulunywa ngayo ngabe ke inobuqiniso obungakanani. Njengaye nje uKing Bhaka esikhathini esiningi abantu ke bathi akuze kungaba khona ama comments ke akhala ngayo uKing Bhaka ethi ke ubaqolile njalo njalo, kodwa ke kuyenzeka lezi nyanga ke eziningi ezinye evamise ukuba live ku Instagram, Facebook kutholakala ama comments abantu bekhala becomplain futhi ke ngeservice yazo ke bethi ke bayaqolwa izona lezo inyanga lezo. So abantu ke nala basho ke into efanayo. Bathi ke abanye lana kwaJo wena lo obukhuluma lapha yana ke uyabona ke mangithi enye into ke uboyiyeka ungayichazi, buka nje manje maningi amaphutha ke osuwenzile. Njengamanje mina bengifisa ke ukuthi uyiyeke lento ngoba ayilingani nawe. Lapha yana ke uma unothisa ngempela kune video ke eyafakwa uyena ke uBhaka le esiqale ngokudlalela yona la. Le video lena ke ibitshengisa la uBhaka ekhuluma naye uGwaJo mayelana naso ke iscam abathi ke bekuyisketch lesi ke ababesenza lapha ke no 2+2 okuyisona sketch ke esigcine simaxabanisa lapha ke naye uKing Bhaka ngoba uthi ke le nto yayingekho lento ababeyenza lapha ke ku actor nje bepromote nje indaba yomnyanga nebusiness layo lenyanga ekuthiwa ke u2+2. Enye ke i-comment lapha ke ithi inyanga yangempela ayikhulumi ushiti ngenye inyanga izenzela into yayo ivale umlomo, siyakwazi lokho thina. Kusho ke omunye kwabantu kade becommentile lapha kuyiqiniso yebo lokho, kodwa ke esikhathini samanje ngenxa ke futhi ke isizinda noma yindawo ke esiphila ngaphansi ke kwazo isikhathi ke samanje siyakudemand ukuthi abanye abantu bepromote ama-business abo engabe ibhizinisi lomnyaka noma ibhizinisi lana, ngoba phela ke bafuna nabo ke ukuthola imali noma ke kuyindlela yabo yokuziphilisa nokupromota ke amakhambi abo leyo. So I think ke ukusebenzisa kwabo ke amafoni nokukhuluma kakhulu kangaka ke einkundleni zokuxhumana kungenye mhlambe yeyindlela ke abapromota ngayo ngokubona kwami. So abantu ke uma boqhubeka mhlambe ke nama comments lana abaningi uyabona ukuthi ke uGwaJo bayamthethisa noma ke bayamtshela bambonisa ngamanye amazwi ukuthi lento le akayahlukane phansi nayo lento ke iyokuthi ke aloke ezithi shi einyangeni khuluma noma epromota ke amabhizinisi ke enyanga, ngoba ibulala kakhulu ke i-content yakhe, ibulala kakhulu futhi nendlela nje yokusebenza ke kwe-channel yakhe iNyoni TV. So lapha ke abanye ke babantu ke baye bathi ke lapha kuGwaJo uKing Bhaka ke unayo yonke into engabe ke umona loyo ke owani ke kuyena, njengoba ke uGwaJo wakhuluma la ufake elokuthi ke uKing Bhaka ngisho nomuzi lo ahlala kuona akuwona nhlobo wakhe owamandiya. Sekukaningi ke nami ngizwa lento ke noma ke ngiyizwa lenkulumo ukuthi ke engabe ke ithathwapi noma ke inobuqiniso obungakanani. Uma ke unalo ulwazi ke ngicela ke ucommente la kwi-section ngezansi ke mhlambe ufakazise kuloko uma kuwukuthi ke ngempela unayo into ephathekayo malana ke nomuzi lo uhlala ke yena uBhaka. I-research ke sisazenzela nathi ngemza kwethu ke sikulandelele lokho ngoba sekufike kakhulu ke noma kaningi eindlebeni ke zethu lana ke umgibe naye futhi kuye waphawula ngayo lento lapha ke einkundleni zokuxhumana ke ephawula nje egxeka yena ke uKing Bhaka ngokuthi ke akayeke ukukhuluma kakhulu ngabanye abantu ke azenzele naye into yakhe ngoba nabo abamnakile bazenzela ke into yabo. So lapha ke umgibe lana ke uye wathi ke uBhaka kahle kahle ke lento ke aseyenza sekuwukuphapha nje sekuyinto ke kahle kahle ekhomba ke inzondo nomona. So uthi umunye lapha ke na actor kahle lapha yana ke sicela ke ezinye ke izixephu ningavumi uBhaka aniphazamise lapha yana ke enye yama comments esitholayo kuyona le post noma kule video eyenziwe uyena ke uMC Gwajo. Uma ke kodwa nawe kukhona ke office ukusho ke mayelana nalo lolu daba, you can comment on the section down below. Don't forget to subscribe to this video, don't forget to also like this video. Ningakhohlwa ke ngakuza kwethu ke la ukushare yona le video futhi ke Bhaka hey tsala kahle wena man. Webhaka awungitshela Bhaka uyibona ukuthi uyini wena Bhaka wena Bhaka inyanga le yakamhlabi yalingana u2+2 whether beyenza content or ibe serious or ibe marketer ibusiness la angazi futhi angingene lapho mina Bhaka uhlangana lapho na Bhaka nayo ungena ngapi yona wena Bhaka yini yenza ukuthi enye indoda ayidelete ama video ayo ayeke lento eyenzayo ngwabuye kahle Bhaka ama video akho 2 kwi account yakho eqala ngazi ngo07 bani bese izothi Bhaka
wena bhaka uyetelela wena bhaka wena uGwajo lana akasebenzi uGwajo akana umsebenzi uhola through istory through ukuhlanganisa izinto aphose YouTube sibuke ahole umfana wabantu uthi wena akasuse leyo nto leyo ke ku YouTube uyini wena bhaka uhlangana naphi nalokho wena bhaka uhlangana naphi nekeshi zabo wena bhaka ungena ngapho wena bhaka ekeshini zabo noma kuthiwa wenza ikeshi uGwajo ungena ngapho wena bhaka lapho bhaka uTK Zuma uthisha wesizwe wena mhlawumbe lamntwana awumlandeli uqale manje ukumlandela ngoba lakhe seposte into ka2+2 mina mgibe wayifebe ngiyamlandela mina uTK Zuma uTK Zuma wachaza even okhosini ene interview wathi yena uthatha into esukuyitrenda ngaleso sikhathi leso ke ayenze ukuthi mhlawumbe either iyafundisa or kanjani kodwa uthatha amatema asukuyitrenda or izinto esukuyitrenda axwayise ngazo mhlawumbe ububi bazo noma ubuhle bazo ayifake kubantu ingene kubantu uzosisanganela umfana kaZuma ke manje uzobhedela umfana kaZuma njengamanje wena bhaka nzama wena bhaka asuke ukhehlelezi last year abe lesibona sangasibona sane so but based on ukhozi wathini wena wathi nosigojana uyabhedela usigojana uyasangana usigojana kusho wena nzama na this year very samkhehlelezi futhi wenza futhi ivideo eveze sasokhosini wena futhi bhaka hey ngazosangana usigojana lapha uyabhedela usigojana uhlangana napho wena nzama webhaka uhlangana napha ngitshela sibuye la lo makhanda ushoyo uthi unomakhanda mana siyazi ukuthi cooking oil loyo but ngeke usizwe sithi vu siyazi ukuthi akho makhanda la ushaya cooking oil wena lodwa leyo siyayazi kodwa sithule bhaka yabo ngeke uyizwe sithi vu lo ndaba leyo nokuthi wena bhaka udume kakhulu ngo2013 11 ngisahlala eThekwini 14 12 lapho ke into abokude kuyona beyokulapha ilonda kwaphela laphi ukulapha kwakho ilonda webhaka ngoba ubugudi ke ngapho lapha ukuthi inyanga mina angikwazi lawo bengathi mina ulapha ilonda wena kwaphela lapho lokho noma mhlawumbe umuntu owegayela imithi eyilonda washabalala kwenzakalani awuchaze lapho webhaka yazi webhaka mina ngiqala ukuswa ngezwa wenza nje umpatha angazi kwibirthday kabani okhosini dala kodwa kuthiwa wafika kwibirthday party yakhe uphethe imali I think awu20,000 awukudala kodwa uzompha imali yabo uzapha ukuthi mhlambe ungene bekufake okhosini ukuze udume ngeimbila zakho zeyilonda ngoba lo bhaka akekho umuntu owagxekayo lokuba kwakusuke enhlizweni yakho ukuthi uthathe imali uyiphe angazi awunengco angifuna angisho igama ngoba angazi awubani kodwa umculo umsakazo wokhozi leyo sasingena inkinga bhaka nalokho uzana thina webhaka uboke mfethu ufunde ukuthi udede ezintweni zabantu ndoda uphume nje kuzona ebeshale abanjengenyanga abayisamelayo nabo deda nje khona phuma nje mfethu phuma nje uGwajo siyamthanda uMC mfethu uyayizamela umfana akaqashwe indawo uyayihlanganisela uTK Zuma icontent yakhe siyayithanda phuma nje kuyena yabo uqhubeka uhlale emzini wamandiya lo hlala kona le ekuzeni akekho futhi owake wayethi frugela lento leyo nje phuma nje lapho ke bhaka phuma nje bhaka yekela abantu benkosi bezenzele izinto zabo uyangicika ke manje sungumela bhaka sungumela